Hello, tu ni khua hi kum khat bep yit moi pina wa he che to pi pen YouTube bol ho jo sen he so ke de hin che Google Accent pin address verification che che be ya sum ki mo lo a hin tu nin a yal pha lo ta en tu ni hin che hang thung tan che US a ko na hang ke tho na hin to pi ma reng in na che ke min hin address ho hin phone number hin speed post na ko na hong ji hin na zani chen hong thung ko sung thung in na che tu ni hi address verification pin in bol du he iti apply bol ding ham ti in bet du he che he Google Accent che be ya he YouTube bol dong na che YouTube bol do sen che ki nga la hin na che he na hong thung tan won cha ga he di wat ka dei sai na video kan sim hin che apply hin bol do apply bol ding dan jong hin bet sa pai pai nge kan hom ding masa pena chu Google Apps na honding Google Apps na kona hi je Google Accent na chu dilaya hi search para hi Google Accent na chu ding kan chu de Google Accent na chu sen table do jing de link cha hi mas pen pang hello nga tol to hele chipa han lut diu sign in chipa lut diu es Google Accent account hi nan nei masat an kon masat angai na che last pen hitan da he line hoi mo jemin kon hai jemin ta gei le jing Google Accent Google la hi itai ma hi ai hong do ding tin le sign in pa cha lu linga lu na hele china Google Accent account ni ye hon hi ta na cha de hi ta Google account hon ni hon lo wa hele chin tin le ID verification na gam tin ho na US tech software na bol jo ta le bot last pen Google Accent account che hong je cha pin 6 digit pin ding chu chilai account na hi Google Accent account na type lu ta le bot chun sum chu $100 thin ting len na bank account na cham chama hong de tai chai na account na ke len ding hin na ke hin chung pen pa ke ya pa kan type de pa Google account hong a he hai blur kan bol de lo ai na account ho chu ni ke sa ngai lo hin blur kan bol de chai Hichi mang lo le kita pe so din kita na nga ha je mo ta hong do ta hong do ta china Google Accent hi A few moments later. la che hong do tan chi ka account Google Accent account ai tan na chi nei te khon te ngai chila chung pe na your payment are on hold because you need to verify your address again chilai pa hi action kiti an chi ni hi action na so ding action so ding ting na kanong tan tin 6 digit chi address cha pa Google Accent in hondu apin pin sulu do
này thì không độ định hình cho Hichi là 6 digit verification pin cái ai là chứ identity verification cái sai completed in tan address verification pa khu to ai involved do hin 6 digit verification pin chi in bo ke do sunga ho mahin in type tin le address verification chu siding tin le submit to do tin le sum chu account na hong di tai in ta ta ho han in ta hap nai ta skin bo ke di ta ta bo ke ni site lang about 10 something lang buat kayak gini buat kayak gini acha he Google action kini YouTube bol do sim chi kinga a he chi hung lo a le chan til khat cho di lo me ti ni lap lo he video ya content sim mo chi hung ta chan wow fora ki pan ne pin he fora ki pan ne halang la ti khabe nguna ti lang hen chi khabe sim mute je US akona YouTube team YouTube mon en thon he na pin hi autumn black बोलता है your personal identification number pin welcome your action or accent for YouTube account isn't set up to receive payment yet. Please follow the instruction to verify your address in instruction sign into your action account action cho đâu se in ra bol ho chu tan na ni pin ta pin submit to pin su du ta ye pin sun kete na nan na ta che na ta hi 6 pins dari nga su du ta ye ta hi trong li vei bo attempt ke bol the li vei pin ni su na kha ben su khel ta chu ka su khel al jin 3 attempts bo ne ta nai ma ke kha su ka su phat de su de चाहे processing in ang chai tin la hi chibang banga hi completed hong bi green na hong om ta tin chu he completed tai na ya ne ata ha ki chai ha YouTube mi video se ma tin le ang ngai lun jan ne bi pi wa le chin add so akuna sun kumung mon chi bo chu tan chahe bol jing zo se ki tu ma tai ki chai tai chan chu he